hung dấu se Pathen min le ke si Assam Synod thalengen Golden Jubilee chibai na bon chawin kain pevin a hije loupi na Pathen changhen lang abana ikipa now zalen ni kho ahi tol hanin gamsunga Pathen thil sem thing le sung zule ba ho gein Pathen loupi na het thein ding ni bon chawin ke man hin pan ning katin pakai phai titil nang hon kanung nung nen zui ji diu nen don but na diu chai le phat jo sin nen ti ding o hi je ogin tain samutin pakai phai phat jo sin pakai phai leng chang jung hen mi pin hin ti vin lang ke man thu sap na chum kai nei ding hi je Lasang Gamkai chunga hin Krista Lasang Gamkai ho bung te zo se chunga Krista mimal tin hin khoa Krista Hallelujah tin hin don butin un lang wa chayun pakai hallelujah choyan un pakai hallelujah thangvah un pakai hallelujah tuni ni kho hin hichi kin bol hi iga pat masangun ikingap naw Pathen thu thing hempudan kapu Soldo kum Haolai Jubilee kum Hempudan bu bung som nilenga chang gil chang som Pathen thuing ngayuti nangman kum khat sunga hapta saji Nisim do ji ja hita chu hapta saji mun saji ve Nisim do a hi ting le abon bona kum som li le kum kol hling ding ai tai chizo teng la nang man saji hin na che ha ni kho ni som hin ni le sum kon na mu ding ding thong je zwa na sa ding hitia hi ki thoi dam na ni khu chu nang hon na gam sung wa thong so sum kon na mu ding wa na thon so hil ding wa je Pathen thu thing ki sim do chu athu nei ban bon chawa chan chunga phathe bu pi han lang Jubilee kiti hi Hebrai pawa jubel akuna hung do a hi je hi chu kel ki ti na hin sum kon chu to hung ki se ma na hi thai abana hi Jubilee a hi zalen na chamhat na kuma ipung ji a hin thing le sung gam le gun jong hi cha chu anna chamhat ji a hin so le kol ho jong anna chamhat ji a hi year of restoration jong akitin sem to na hin khu kum tia jong ki manga a hi je tu kum somnga Jubilee iga man na wa hin Lasang Gamkai o bung mi tezo se zalen na Krista zalen epe wa Pathen chawen loupi na pa cha na changhen lang sem to ngai zo sen tu ni kho mang cha in kho iti sim tu wa o bung kal chai na lam jong thil lui ho ngai tu tlowa a hung sung ding phat le ni khwa pakai lambel dengan iki tim tinu nei je Gamkai loupi ta
KCC Sam Synod sunga dinga jong kingai na thei ta gamkai a hi jing zalin jong lasang gamkai obung te zalin avelin Pathen loupi na changhen ahoy kum hila loya ahoy kum hila Ipakai Yesus Krista hubung nei pale luchang loupi na dingin tuni bulte nisim khatna kumsang ni le som le ko nidan som le minute som le nga to kilhana hin keima pakai thacha pastor hen khubum Haolai executive secretary KCC Assam Synod in Lasang Gamkai Golden Jubilee song hi pa chapa chule lagau thing minin kathin son kahong do tai pakain ije atisana apatsa hubung te awan lagau thing in umpi jing ta hen ije lum song hi pakai na mi te umpi ger do jing na a hi the ne dingin phat the in bo ta hen Lasang Gamkai Khopi KCC Synod Assam Golden Jubilee 1969 to 2019 Lasang Gamkai KCC Assam Synod Golden Jubilee 1969 to 2019 Thupi Kipana thupa pole ho keng iti hoi hitam rom mite nga le khathot bungsom solcha pole khathot bungsom changsom lenga thupi sei pastor DS Changsan MD in Thimpu Pastor Haolai Executive Secretary KCC Synod Assam Amun Lasang Christian Church Nisim Khatna bulte kumsang nil som le segi som le ko yote hijuk song phuna Lasang Gamkai ichan chu ahije
ahi, sumili ni loupi